DCP. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua hamwe na arumiriri yake aria mathiururukite tauni-ini cia kaunti ya Kiambu ari hamwe na Githunguri, Banana na Rwaka mamurikite President William Ruto ni kugitira munini wa munene wa borithi Eliud Lagat, makiuga kwahoteka kuri na gikundi kia obitha marahuthika kunyita migwate na kuraga Kenya aria mararuta utongoria wa iguru mahitia matekurumirira watho. There is a squad, a killer squad of 101 officers ambaye walitoka AP wakaingizwa katika National Intelligence Service. Hao ndio wamefanya kazi ya abduction na kuua Gen Z. Mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba na muruna wake kuma Kajiado ya Rugongo Onesmus Gogoyo makinyita mbaru mĩario ya Gachagua. Hatutakuruhusu tena na polisi wako waue watoto wetu tena. Wangapi wamesema koma? Akome. Kwa nini mnakataa akae kando na kila mahali? Whenever there is an incident, mtu si anakaa kando? Huyu DIG mkiulizwa ameua ama hajaua? Atongoria aya mathiete na mbere kuha andu anyinyi ya rika ria Gen Z kwaga kugwa hari kuruirira kihoto kiao na makiria riri makoretwo magithingiriria aria makuruhanite na gikuo kia Ojwang gukinyukirio makinya ma kiwatho. Sasa pale Senate na National Assembly wanajaribu kufanya cover up. Huyu anajulikana mwenye kumuua. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki.